No silence. No sitting about Kapes number support. Dan agenda fasa. Dakarte fire. 1 million vote. Allah baraka janima. Amor aplica masai sana Fredana. Pelucan, album ko saya. Ale bulu. Ye denali bulu kosi denali bulu. Ye elbibu kono bulu denali bulu.
le fanan bida bel yaran da foko itellemo jatioliti itellemo kobeti bayo be kamala ke no kundu isaje mobesi harjo soto mandi kulta fole no kana soso kana nyofa oto jatioli ali bambo taymo tiji acha ali seria nalma tare ramba kun da dolbinal dalal be ko mune al manzala yesi dile mune bibili al manzala yesi dile ayi muna gambia kanon telle al manzala yesi dile okay muna gambia kanon telle mune bibili gulwa ayi muna baro kanon telle al manzala yesi dile aboti nyim bengo e keno faratu jang
wo kammala na aadol nin na taraku kotol nga tara nyamen wolem ko faraton kol lemu jatiyol ti bi mbela almamo kumandila farato almamo ayna duwa moliye jannimbe dunna be kono farato la almamo natra bijang asina ayna duwa kafo moliye jannimbe dunna be nyin kono farato la almamo farato almamo yo assalamu alaikum warahmatullah mbiɗo salmina mbolo mo fop kala indema yettodema yo eɗen puɗɗo e bisimillahi rahmani rahim yo en punten alhamdulillahi rabbil alamin enen fonden ten mbaɗen salatu ala nabi bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallim allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallim allahumma salli wa sallim ala seydina wa nabiyina wa maulana muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناس حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن دار العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ألف سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم aywa si ginnaaw baro rek inshallah thank you baraka bake ya imam bitum nga kibaro soto jande ko na sefo min kata lamin mondo jatati abe bengoto jang ya kumandi suwo kono alafta kata futa molle maji bara lafta kata bawata mu kafola yamar lalti asi yamar ndim fay mol kono jannabita lamin mondo jata jannimbe alkalo kumandila ayna bengo nyin dayel lamin mondo jata bismillahir rahmanir rahim na sefba ako bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ako alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ako alhamdulillahi rabbil alamin be sate alkalo kontonna ako satel alkaliba iba kontonna ngada ajatu fat soti men kata fat soti ba tentula ba jayila iba tentula iba jayila bala ngani wo fanan lonne fana yala ngani fanan lo yo fanan lon suto anintilo ate mola koto namanke president barodi ala sabulo la je aja fatu ngani wala long ako aja fatu yani wala long ngani president long kunu yani president la long kunu bi ngani president long bi fana anin president long to ngatentu nga jayi ako ya tentu ya jayi ajato la kenya sabu kan ajato la kende ala sabo kama wala tina fama mabe no jam wala tina fama mabe bara min fanan kina jam fana ay min fanan kina jam fana o fana ya wasale o fana mo kendoloti kafo bama ako men kata kafo bama ti men kata ajartu fatum balot men kata fatum balo sadio baloti ba tentula ba jayila iba tentula iba jayila amam fo dingol la ay dingol soto la fanan sadio mo kendolati ako sadio mo kendolati abetiyatale akema fanan betiyatale ako fosledi fanan abetiyatale fatu babaro ako ni musufulo ni ma fo identa ke kilon la italon nolano itel mo fulo daji koto idum mal fanana daji koto kema fanana daji koto isamuta nyum bemo mo kilon la andu abonya la fanan yale tentu yale jayi kema be jambi sefo ko sewota bake ako mun atina sewota MPP la atina sewota ako MPP la atina sewota han MPP
wala hande ngata carte ke se kilinamo annatra MPP carte ke se kilinamo ko le be sate to ako wala be sate to be wulla ngata ngafta nga fabandi ako be wulle yete ta famandi carte ke se kilimo carte ke kilimo ase kanyendino asi ganyandino asi boyndino oto MPP ako MPP dol man jutu carte la ako etele manjutu carte la asiyata bang adoyata bang tolga moy dawoda iteliya moy dawda jebe indilale ibe je bayndilale barambe fala gambian koli abi nyim fala gambian koli gambia la nyaaji fitara ke gambia la nyaaji fitara kalo president we gambia dingolu nanda carte fala president baro nyanda carte fala president baro ala sobulola manta carte fala president baro mantara carte fala president baro mba fay kam fawle pour na nafa na sama mba kala wala kan barobe do ko minna ako barobe do ko minna dunya bele nyaaje nyo ako dunya ton ko nano be a jale hanne kada hasidoti hanna kata hasidoti ibalna kam do ko la ibalna ka fa kata abi do ko la ko dala ka balang ako sondo mo ko sonne nimmen be diamula alingol tuje wole diamu ndele do ko lalati andum be do ko ke kanandon faraton kolu akabe nyum fulale ko momo abal bulu jang al president baro muta ale carte fay president baro faraton kolu president baro musolu farato musolu amuso be abe mo kende farato musolu amuso be amo kende farata musolu amuso be mo kendo tumala menna alla alkalo akata musotu ako president yalla nganyandile faraton kolu ala la carte siga ala de president barola president baro wala be nimiso bolal kan wala be mone bolal kan wala bal ñi ñan la fana ni yaje MPP musolu musumulu njawti jang abe nyaada be ñi ñaari abe nyaada be lerli abe be farin tepu konko mantarela mindo mantarela fema bebe bulo kono o musolu wala mo president barol ibal tentu ibal jayla ila sefo men kata farato tureti jammala bankolati wala kata kunjur sefoti ka tentu ka jayi ye mol tentu ke jayi ye mol tentu ke jayi alla mabe kanjang afan la muso fele men kata haja bintabal sabul ala sabulola marena afela afutata sai ala musikendo ala muso me yalon ko anyo mantara bulo kono ala muso me yalon ko ata kuto na man ke president barol ala muso me yalon ko naela president barolom ala muso me yalon ko nasida president barolom ala muso me yalon ko ala miro kabrin somanda tilibulo wuraro suuto president barolom ako barolom fafaw binte bala sabali ibe saballa ikele ke konton men kara alay mondo sefoti ila najang ila mabe jang aya kontane iba tentula iba jayila damfa ibe tentula Mohamed Cham demba ibe tentula ye jayi ila lo patiyolo karola abala kumandango tentula abe gofono tentula iba jayila ala lonya kendola president karola Sadio Mbalo dingolu Lamine Sedi ako ya fali ko abal komale bi abal komale sama anne abal support la fana ni Sadio Mbalo dingolu abali tentula abali jayla fosle di dingulu Lamine Sedi ko ya fali ko akayal tentu ayal jay Lamine Sedi nim president barolom Lamine Sedi nim president barolom kunu Lamine Sedi nim president barolom bi Lamine Sedi ya tentu ya jay ka jay akabala kumo dana dame sama ako sama rimba nyanta boylale gambia beyalo dunia tonko nano beyalo membe kala sabiji ay kenyon tawti sabiji mol man nyang kunnaje
kongote mo mutala je min dote mo mutala je sisila kute mo mutala je fengo fe nal sula sala mbe ben sabiji dunia labina sama men yano sama suba ko law mbe sabiji wali sama man nin kol ka fa menna tantan jalolo talo kunkudato men bay dungulu salo o musamalati president baro dunia balano ko abaye dungule wulu adum ba nganyandla mbe bulala noma mbe kayto fayla 2026 ni ko wiw baro ni man tanku foke fonge tankundi mbe tankundi lal ni nge tankundi finish assalamu alaikum jata njay ala soblola sara njay suko bengo yin kumasa fonga dumandi foje alkalo ko nga fale ayal bismillah sate kono jang ayal bismillah luntangol bismillah farato sate kono jang alkalo ko ayal bismillah farato sate kono jang a kontanta bake yimmitinola walatina binde fawnata lo jang mbe diamula council of elders la ndolde alhamdulillah rabbil alamina folo na alkalo konton anin almamo alaji baba sise anin aja fatso ndolde mbe ala koma mbe baro koma baro dol nga muta bulu tanni fulalla kato ay ku jamale nafa farato e jang wala tinna ndol ba koma anduna carte mba dila tella me carte dila adama barolla andun kafo musol minubi jang ngamo le sefo ka domandin foje bari musu kende balle bentol bulu jande jatol lem alkalo ko aye tentu aye jayi yo de diama manyana siala bake alkalo la kumo kawole fo jang ala barka bake Abaraka, thank you so much, Alkalo Farato. Abaraka Bake. Nga kafo soto jang ikafo me aliso bulola nema forest kafo. Tolle mu molti mini me ye samanang ikafo wale ko Mariama Sise. Ako ijati yolu modu fati. Ako campaign manager Farato la biroto. Ako Abdoulaye Keita nemu LPP la chairman di Farato ibe jambe be konton na ke tentu ke nimbar andika inko sanyang ward la chairman o fana be jan wala mu chawu manoti Mariama Ndiaye ali Mariama so bulola ba Mariama Ndiaye Nabi go to executive. Executive. Into executive. Yeah, Dennis. Good. I think that's one of it is. Yeah. More especially for NPP Media and Communication na personal bejang bakay membeje wolemu kafonyim fangola longkango menketa Her Excellency Madam Sadio Mbalo Baro Fans Club nyinti na Secretary General bina dunna konole nimbota je structural fana be banko kanyame bina dunna liwol konole Sadio Mbalo Baro Fans Club ako lady Sadio Baro Fans Club kabira alota ay Alpha Lesotho men ye kata kuoke feke Fans Club o yillo Fans Club o ni kabiri balola itara State House le nimbankola Alpha Basita menkata bankola president bare Adama Barrow Lady Sadio Baro Sekumbalo Dusano
honorable Sidi Ndiaye Kafir An Tamsir An ñun be kata alfalleti membe maɓere wo ɓeŋoto andu inatela contano ñi tandi nin kafola lo fanana kafoñinna lo ay sartolle soto ako sarto folo kafo kafu naaliyalo aka ñatonkolo soto ako kammala ɓe lafila menna leli sadio la kafu diŋol men bebe jang momo yala yete kumandi ibe janne isinalo tema luoto ibe dame isi wulina yene presente jama kono jang akumata niye mol kumandi moli nyantalo no jumalen kumandi jumalla mo nyin kafola nyaton koti ade jumalla be nyin kafo fanan tamandla anin kafo fana ba marle jumalle bulu ako kamalo mo folo me ba kumandla wala kata kafola president odi men kata nene trawale ti nene trawale ala sobulola trawale di kam sarimo nene trawale nene trawale hanede yokku mo fala sen nene trawale ñine mu nene trawale te ala sobulola bulo santo ala sobulola wala mo toñat ako fulanjango wala kata anomalankoti e ka fume ala vice chairperson men kata jati dumbuyati jati dumbuya lafte jela luwo kono jati dumbuya men fanam bo noma wala kata kafola saferlati Muhammad Cham Demba e lafte jela luwo kono Muhammad Cham fakol kumbani fakol daba Muhammad Cham membo noma kafola organizing secretary men kata kadi dibati kadi diba lafte jela jang kadi diba badana kadi diba wallahi no botaje e ka fay malandim balo e lafta jela kono to jang malandim balo demba afala lori ala sobulola MPP ngolo ala sobulola membo noma men kata kafola tresorati e ka fay Muhammad Kembalo wala kata kafola tresorati Muhammad Kembalo ale Muhammad le no botaje kafola deputy treasurer e ka balo mantra diaram wala atina mamma be no mitula ako treasurer fam fela nata say no botaje wala kata maymuna sañanti ala sobulo mo sabarimba ala sobulola no tamita jaw botaje wala kata kafola diamulati men kata piaro modi sawati ata fam men fam fela mbuluba karonya no botaje men kata moli presti fode kante ate mamma be jambi ila fimol ni pres wala kata seni jabiti ate fana mamma be ale e kayna ena sorry ama be to ala sobulola thank you inanya nyata no botaje kafo bama men kata kafo bamati dawa ba afele bapullo seri bapullo no botaje kafola ay baysadu kawsu baro mannasi ilafta yaje lugo kono ja baro mannas kawsu baro ale ngara namana ngara no botaje kafola advisado batu ni yaje aliko mobe be kilin alin kana kordo ni ye to fatra alin abla filbi bara sa tra sirinya ni be hawdirin do katra mari be sirinya baral fon le ko mo ko ndele ka ko mo la moy aya bismillah ya na advice alu akoy la advice alu kafoni almamo fana sodol ako kafoni fana almamo fana sodol wala mo tonya ako be mo dina dun ko leti e kafole Suleiman Diallo jalli jeri imam Suleiman Diallo ale jallo jeri
fulo sinnani jaturu sinnani wallahi albata mobu ken don lebola jallo jere ala so bulola imam ba kana ñine mo toñati no bota je ila jataba membe organize timo kono ka fay alasana konte afana mabbe kono jang alasana konte jula alasana konte acca alasana konte jula ala so bulola ngay wala mo toñati no bota je ila mobilisation kono men kata sona kulibati ako tilibon ka musi jataba kabrin somanda be jang afana be kafo kono janne ilafta kulibali mansa no bota ka saytale no bota je kafoni na media communication membe marina kibar bundalla men kata abdullah mbalo banna ilafta jala kafo kono ala so bulola mbalo banna ni koye fulattuna ni koye mbalo mune ke mbalo tan be kade jale yalla ni kam bo fulawe ko kula no bota je le kafudingo do fana mi jang abe mobilisation le kono e ba fala satan sise mori satan sise abijan na ba e kamanna satan sise manna no bota je kafoni diaspora ya chapter fana soto jang la diaspora chapter moli beje me yalon ko atele be diaspora ko li kafoni toya atele fana be diaspora kafoni toya la folo wala mo jumati wala mo Mohammed Mbalo wala kata Mohammed Mbalo ti Mohammed Mbalo kafola auditeur bi jang men kata Mariama Sonkoti wala mu kafoni na auditoti wala kata kafola auditoti afana be ma beri jang ala so bulola ni mo botaje sonkanteli no botaje Mohammed Mbalo me yalon ko atebe nye diaspora de me yalon ko abe diaspora de te fana mun na kafola advice ale afana mo kafola advice lati no botaje ila diaspora rep e ka fo me kulubali mansa afana mamma beri jang kulubali mansa atebe diaspora ko la karola Sirif Mbalo advice alamu afana be la diaspora le alaji juara afana be diaspora le kantara gumane afana be molu mati abi diaspora mbay touré afana mo mola abi diaspora kono o kamala bi ni molu me kuru kumal me alnyaabe la tay ni ne mo molati haji Sadio Mbaro ala fans club di wolle flaninti kafoni tolata menna wala mo excellency di second lady of the republic of the Gambia madam Sadio hey kana futande ala kumaka dena ni kudo na kungo bilila ka kuma kala ni be dena no to fle ka kankula na la dena ni kudo la ko jare ta la alba kankula hey ngana nyo nene ni dena ni kuto sankuta karkuta tirikuta ala o kini dena no le ni mo kul mo mela ala ko jarete ala nanda dere ala ko dafare ni ba kulli hey bako kulle ka to ko ni mo kendol ba bay wadi ka fo fala men yalla ka ko ye mo la so nyin ka fo kono mo kumba president Barrow kanunteli president ma ku ke nyoli abadi nyoli asi nyoli president Barrow ni aja be ko kundu amantarna marko walla nyin mo tonya iko dena no to ya to la jumala la wala mo kafoni fango marioti ako wala mo kafoni fango marioti wala mo bankola second lady ako bankola second lady excellency madam Sadio Mbalo Baro bulo
kafoñina alifa même ketandel beela alifati iten ni ledi sadio alina kankular lalu men be diaspora men be gambia jang advisal be alina police tanol men be farado wala mu His Excellency the President of the Republic of the Gambia and Commander of the Gambia Armed Forces Secretary General and Party Leader and National People the Flag Bearer of Flag Bearer MPP 2026 Chairman OIC Alhaji Adama Cairo Mantabengo Yiriwa Nyatuta Chitankungo Baro Nyine mu toñate way ñina mo kafola elfat ñina mo kafola elfat ni bota je be ngo yele la faraton ko la chairmanola faraton ko la chairman be ngo yele la wolle atele mun tol fana jaati yoti jang atele mun tol fana jaati yoti jang bari ñunu mel al ñaabe la lorin teng ñunu mel ñaale be al ñaabe la teng isa fono foni lebe on kita jumal mun kafola molati nine mu kafola tamandirilal kabrin gambia jam fo diaspora ñille ke mira ñin kafoye ñille ka ñin kafo do kundi ñille ka tamandi suto tili andu nin kafo ni molle ke la kafo kodo bonde ka ke ñin kafo e be ñin kafo moli bala tentula e bal nimbarala alla wakilola anila sayola e ba fala be ala barka jannal betala allah fro allah jall musul be ayna de nano kulli fro jannal betala nyanta kala wala amudo jall muso yin to ato fon jall musole hey fo jama e ko ye sabari barika bina la barika bila barika bi fala la barika bila muso soni odi mote tinyala mume nene wo tarawale nene tarawale di ko ni fanyame menene ma di ko nyame di ko ni fanyame ala soni mo so de kilindi ala yenene so de ni nyala ni ye lady sajona lenyindi lady sajona abarika aya kila bila jeli kadima nene tarawale aya kila bila jeli kadima ko ala yendiye nene abarika itala wuluta ledi sajo ledi nyuma wulu ali moholu bula jeli kadi nata jeli alela kadi jeli fere dombo ya musara de ti dombo ya sara kiliya musa no ya musa bula e moholo ni jabula ma fennandi mebula le kadi jadu tarawale alafo jatigiliye kadi jadu dumbuya musara leti kiliya musa no ya musa wanyana musa bula ya mogola ni jabula mo fenani bebula ma dumbuya sora kiliya musa ni no ya musa kadi jatu diko nyame barika bina la barika bila barika bi fala la barika bila adiara le jamba ko yala wallahi adiara jamba ko yala salo jime sukiro jimbe malane ala fumo le kuye sabari setan rajim awji billahi mina setan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nga farato yaay kompinol be konton fengo fembe sire nyim be oto jang farato yaay kompinolu ngali be konton nga kafolu kotengol be konton men yalon koy botanan it tara dinkiral to kana futa farato sato kono jang kana mabe nyim be buñaari ngoto aketa nye kontani ko bati pour ka nyim mitingo soto jang bay koma promtale amam fo juna na fota nun juna tan nun ate dan nyinna bari ganna farato alkal ba konton men kata mba ajaratu fat soti anina imam baba sise
ani mbama ɓe séri jang mba binta batabal sabali nga konton katanna oncle Sekou Ndiaye fana ɓe séri jang ani na council of elders ibe ɓe séri jang nge ɓe konton i tolni konton la nga jambaro fana konton hawba nala molu même mu beŋo jiyati mati nge konton anala molu ngal be konton nga fondinkewol fanal be konton na wot kiyamano men keta Mariama Ndiayti nga konton bake anin na keɓaɓe jang bolon nga konton bake bolon sane birkama ngal be konton n kontanta bi bake nga jalol fana konton farato musolu anin farato fondinkewolum kadiyamal tolle lafta pour nga kaca bi bake bawo birin kuwol jakasita ñokono ñinen ku foloti pour nga beñ nga ñin sifal soto jang mbenna fos ledi na kema kontona men ketan na président bade hino Cairo balafa dokula peaceful OIC kiaman mba konton na bake nga media timo fana konton jallo ñolu nge be konton kada motsao ngal be konton kada kafola piaro ngal be konton ganna second lady men kata Ajaratu Sadio Mbalo Baroti anin first lady nge be konton bake kati tolle mun tolde bi tol bama nyollemu Gambia be bama nyollemu Gambia be barimba nyollemu Gambia be binki nyollemu oto nge konton bake inin ila entire family mume be ganna executive hall be konton men kata farato executive ti na campaign manager be jang women mobilizer Mariam Bari be jang anala deputy campaign manager men kata ndey mbowti anin na youth female youth coordinator men kata nene gaji koti nge be konton itol ni konton la yo sina dun diamo kono farato musolu nse kacha commencé bawo ku jamale be jakasire nyokono ñim farato sate o kono bawo pati bawo meni farasta NPP bala ebe farato le ila tiñandula bebe farato le ila konton ni simaw ni dasamo bebe farato le oto lefta nga kacha oto la bake farato musolu ñi lopitano membe lo kanjang fo mal kontani ba jambur silo men do kuta sanji tan komando be ngaje ñoñala janne fo mal kontani ba fen jamale be ke kam farato jang ndung birim president baro sida i excellency president baro hino Cairo balafa baro bira sida jam farato ko lu ndol nga ala tentu bake president baro mal ba president baro e farato kanu bake a bari ndongo men fana nata ke Amadou Saneti afana be siri ñi sate wala kono jang woto ala e farato so kubale la woto ikon ni ko ñine mu yimbe mu taleti ni o me kono fa hani ya be di layta ate kono fala woto farato musolu alingan tew sidi kunun abe kolyari wato menna aliyal tew sidi le motol men ka ni ko programme moto jelle ka finde jam moto mu wanni kono ndole moto tan saba moto tan ni fen wala ka finde jam a programme nana man soto jam moto man finde jam même keta moto kilindi foni e moto kilindina hani e moto kilindina ka lafa ala ka ke moto lulu moto wormula adomandingo woto ko tardeta ñawoña ka futantoluma nga ala tentule bawo musol ye dankunna bawo bi programme jamale be je fondinkewol fanal la programme wol be keri men keta final oti wayati na fondinkewol jama babe wole to imam futano mitindula nyinto bara nganiyo be lale a fonko be la pour kana futani meeting to jambi pour kan kidimandi Sadio Mbalo lady Sadio Mbalo la foundation o pour kana ka kidimandi bari ko lummandan tenenna ñinem foloti ngale nabe fulanja nabe fola junale ngan singol du ngan na kurtol city nga futa musolima ni e kacha mensa tinna programme ñi se succeed no ñamen oto farato musolu Amadou Sané damma al sewo ñim sato kono jande hani président Baro man nan dol président Baro ben dol bulle de président Baro dinne ngo ben bulu jande men kata on rebul Amadou Sané ona kafu ñoma men kata alaji kasamate duwa jabi amandum politiko kono juna barabe kata ko men na ñi short period o kono be ngaaje ñoy ñala jan hani ma satam ñoy
woto nge tendu ba ke nge jay mantara jang iba kata kam pour ka futanyindo ba nga kala muta ko sama meeting o programme o be kerin sukuta ibebe woleto woto nga nganiyale pour jang ye fa tep barabe fano la nyaadi le farato musol le nyanta meeting dula to fandila ka Amad Sane nganyandi ka excellency president Barrow ka nganyandi ka first lady and second lady ke nganyandi farato sate okono farato kate kisa wuli kono ndole be jang kate kese wuli konondo le beñi farada 2021 election o kate kese wuli konondo kate kese NPP da may jelle so 6000 vote out of 9000 oto farato e wino talede oto munati na wino man continue no hanisay oto meni be kamfari mbe danila ala kan kila kan nga buku kuto yele buku koto nyi nga soro nga fay nyamo kono nga nyakasi wala nga buku kuto yele mbe nga ta nyola ko do man soto nun kunun ase keno ala la dema rota ase soto nole barate soto nola nimmam bata mota kayro soto nola nimam bata oto farata musolu mol kana na jang kote ke kali sondo mo sunya ka fala la voters ka dinna minale mbe musu ka fol makoyla business ola fo birin kunun ko sanji kono don ni saintema fol mandara ni banko kanja fol mandara Gambia ibe Gambia le bari muna na bibe findilal kay ba fala la voters ka ro dinna be kodo dilal la pour kal sembendu ya wota nimmen hakkilo e balo fa ita nyanta lon nale ko man sama menke non te mota do ta kenole kadu bankola nafulobe mansalebulu bankola everything bebe mansalebulu oto munatin na meni yalon ko e manke mansati man sila damen ka findi munana MPP ngol be sila la ka findi munatin ne be sila la oto farata musola ni farata fondin kewlu ngandingol fana advice nyin demonstration men ka keten banko kan amanke banko la kairati amanke banko la nyato tati mbengalo ne development o membe kering Gambia birin kombo fok katon fok koyna development o itata daoda ibe president Barrow la development o taraje silo courant o jio marché o l'hôpital anoli bebe ke kanjanne school o be lo kanjanne president Barrow men fali hanisa ba bulle de koronto le be kering bara afala ko musu kafolo abe kumandilale fengo fembe NPP keso sembola puri be fang sambano la nyame oto alinkana tel nga wuli nga president Barrow makoy ata keno la nimtol ma wuli nga bamba koma nga president Barrow makoy oto alinga wuli nga president Barrow makoy pura la do ko nyinga men commencé Gambia se keno Dubai kadu 9 years Gambia fele science sila kuta kering Gambia kotek mo buka silo complain mo buka courant complain mo buka jio complain say mo kamune complain wole ko balu ko leata ni tata Senegal bi ibe balu men tata je wala ko leata Gambia ni sub Africa sub region o men be Gambia round ibe ni tata je Gambia la balu wala sonata e beti Gambia la ko dole barakata wol beti wota say ndol kamune mira anin kamune sila oppositional be findila ibe la pati nganyandi la muna nandol defindira ngana pati nganyandi ali ngana pati nganyandi lafta men na man sabulun sa sotono so farato musolu alin kana song ngana karto ta nga fay fonyo kono men yalon ko ite winna itali mako ila nibe korodi la la tambela wuli kilina wuli fula ya diale ko ale ko bitamba ko jubelal alteje la kotake oto mbal danila wala farato musolo ani farato funding kewlu alalla voters card ala mabo aliyal dingol fanal wulindi 2026 election o men kala memma register soto men ya soto mawlu fode wol datije meni ma soto ani men na voters card filter ali penoni kaitota aliyem ila tol register aliyata ninna ko nyin kunebe kerim banko kan du nyinem lafta nyinala pour na funding kewli register soto ndol nyama manga lunta on register nyim banko kan ndol dingol be jam mamanyol be jam ndol ko ngari luntangol register sama ete dingol men nyanta sembo men soda ni luntangol ye o sembo soto ndol do kala binta kala sama president Barrow manke o moti oto faraton kolu ali nga hakilo tamandi nga president Barrow nga makoy ala do kola men sa tinnano Gambia se keno Dubai ate keno la naman analtol musulmal tawsidi anim funding kewol oto lafta sama programme o fele sama tanje sukuta talam fula wanyanta tarra musol be pare nga dum motol kono nga ta jambour ni del kesono be ta nyola mitindula ala baraka bake ngal tendu ngal je Barrow fam club ti
kabiri structural dada kabiri structural dada nga fomol bondi ye fomol bondi fomol ñini musu kafol la fomo ani regional la fomo nga wolle bondi yo le bondi andu afele bi ala en so manta ba chairman musobe nyimbe ngoto jang ikafo me ko kadi balde kali balde kabri fomo di tala lume atili sabanjango anala committee molu ye fomo nyim fille ala kafo nyi mo keme mo tanse wala bala kafo kono ala so bulola ala fomo fele ala so bulola atele mu musu foloti men ye ledi Sadio Bamba Baro la fomo nyi kafil kafo kafonyi na membati ni kake kafola nombati ledi Sadio Baro ledi Sadio Bamba Baro Farms Club isa fono ko kadi balde membe kunkujang wol yundum West Coast region atele kata musu kafu foloti me yala kafo register laftali aso bulola kadi balala so bulola way balde banna thank you mbe menkela say ako thank you mbe menkela say wala mu nyinti ko benda secretary general command ila secretary general ba command la ako bunda be jang hukumata bake kafola sartolu anala lonkangolu anin kafola tamandirial hukumata bake pour janni molbe sayla ako hukumata bake janni molbe sayla asiwo bonni mole nyoto Dianata, nenenata, Dianata. Dianata, nenenata, Diafele. Sanna Marian, Nile, Cola, Nene Barana. Lanaganema. Nene Tarawale, Ilanaganema. Menelema. Nebenelema. Nene Tarawale. Jadi kadila nene kila bila jadi kadima ko ala ne jadi kadidi ay nene tarawale sajambalo bama sajambalo nale nene tarawale dikuni fanyame markalata nadia tinye nsafa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin nga ala tentu nga kila tentu nga nawulula fulol tentu nga alkalo konton farato alkalo nge konton akay alkalo tentu men keta fatu sota fan wuluba akabe kontonna ako farato NPP bureau abe mobe kontonna chairman e be kontonna campaign manager be kontonna ako dawa e be kontonna aka fon kema Amadou Sane nyancho akabe kontonna gofono akabe kontona ako gofono abe kontona bake fana ako abene chief kontona mollo jata njay ako nimboto to abina abitam ma fana kontona haja binta sabale batabali baro doro fafaw ako fam school bo mol be abo mobe kontona ako executive number sola bo mobe kontona kabirin jam fo diaspora akay mobe konton ako nako be mobo kilin konton fanobe kala majal ako fanobe kelale ako sigma mobe abo mobe kontona kabirin kunu momansi momallo abe nyimitino la ko kamala ako nimbota je ako excellency ba kontona ledi Sadio mbalo baro
nim fam school fo bama aba kontonna nim botaje abe Adama Barrow kontonna président ala sobulolo way ako Adama Barrow aba kontonna kontondiro me yalon ko amandandula sotala nim botawoto ngadun kacca fanan kono akabe men fola jang nim fam sklopo akoy loncini kala ako Iceland Youth Sol fanan futata nan sain abe fanan kontonna iba a kontonna membo tan birikama ka fay bolon sane be kontonna bolon sane be kontonna APRC meninata be kontonna kacho boja anala kafo molu bakso fana ye konton nim fam sklopo ako ye lonchike disiale ako fam sklopo dalilo munati ani nyimmitino munati nim manke mitin bati ye general mitino ke kabri lonchike imam mamma ye general mitino ke pour ka ni tandi molla fam sklopo itele bi janne de itele manna pour kata inatala pour kaste wala tine yeninke aninka moli mamandi ka ni tandi ko politiko baro le sita nim fam sklopo e bina wala lola kabirin koyna foka ton janni bokela fo mole general meeting ke ka yi tandi mole kanala de itre manna ke na lonci le danko to ka tuje dron nata ka yi tandi mole wulitale anin Sadio Mbalo ako Gambia dingol lafitala wolle nyim fam school polo ka yi tandi Gambia no la Sadio Fanan ay fenne soto abe menkela ke mala politiko kono abo keno la nyaadi adam manta keno la nim fam school po wulta ke Sadio fasa anata ka ke ma fasa ni ko ya Sadio la fasa fo ya Adama Barrow fasa nim fam school po e man sibo sito e man pati bo patito ye mobile invite bay Gambia jang MPP le Adama Sisi Adama be Gambia be la president la Ledi Sadio Mbalo am Gambia noti e ke niyo jijande e ka sele jang ite mari be sonna wala Ledi Sadio Mbalo atalamu ata fanam molle kono men yalon ko Gambia bala muyti Gambia no bala mati ata fana bo keno la nyaadi ko mole tara akoma ka support ka yi tandi molla molle babulu ade telephone nata wala e bakka muru mu koma de e ba mek solal Adama Barrow 2026 ka muru state house ala subulola me yatina doro ita fona Adama Barrow si state house amanjare carte fawla e nga tarale abena constitutional kono fo carte fay ako ate men juba etel nimmel be carte fayla amo molaje e mo patiolaje me Adama Jija Adama de ala doko wala be carte fayla e nyaadi silol jube lopitanol jube karamul jube mol ba fula Gambia jang batala be jang fenti jang e be fen soto la nyaadi e be do ko le kala ye fen soto Gambia jang etel ngadi mala soto ni finta banta ni nata e tete Gambia la kuya fula kotake ndol du
Mommoje Natambita His Excellency President Hino Cairo Lep Camion Lep ya damana soto Adama Tela o patiti jang patio me ya faram faro ko ya samu comme kude woli won say tenin du ñal bi ñoo sabala o de nan patio ana wol Adama Barrow Tela man tata di no lo jiri wan abadi no la ñaadi abola ke kan ke leptano lo ke school lo ke mindo hiskin centalo ni dingo central ya samba lopitan ay borosoro ya duna karamur ay karang ay ta center arama o dam monake ay silol dera ke chokkinol mon nyakindi Gambela Adama Barrow la julobe Gambeno lelabe mu nek la Gambeno le ya Adama Barrow ya banani ate femfule ya say suwo kono ako binga kukala ya nen la faju so sumata yela ji sumami yela atami yela yesino mote konkono mote aresla o sota abitan dorana ala sobulo ale carte faya bitaye ale ayal karfal bitamma ata damman no so gambe ja abitannamu marinamu ayal karfa arama ayal karfa ledi Sadio Barrow ayal carte di Adama Barrow la ayal carte di Adama Barrow la His Excellency President Republic of the Gambia ate damma na bal bonda ni koli kono jam ate damma arama baka mo barandi abaka mo neni amma mo ko mo fa abaka mo soro saindu ate lafta munela ara la carte bonda ali aramala pati o pati nana bal nene la wotal sammana Adama Barrow no la je how many years abe president yala aliya telelong aliya tele tombo itele nyum fans club odu momo be nyum fans club ko ye Sadio Mbalo la kanu Sadio Mbalo niya kanu ya ke mala kanu ako mo buka sele yirisulo sando e ko be yiro busala yala wota kenola aba fula gambianol be etel fams club 100% MPP bay etel le fanke fam finance moli adi lawo e be fam finance la e madi lawo e be fam finance la ile Sadio Mbalo fans club sampurek ay al konton keta man sare ay faranto kon konton faranto ko ay mo be konton faranto kon aliya kataba faranto kon ay al konton aliya kata musolu da awa ako nyinati ye muta bati suwal ko yaay bu mu tey yaay paquet lay do ako nyinle yake ali okotolo ndaba ako liaje ya muta bati muni yake ya muta bati okoto munira li kelle ata limoli yejere yante yi tare pat oto o ya kontan ala so bulola ako liye baje yaay bu mutut yaay ako liya to moy yaay bu mutut yaay akoto aha ba me mam bayasi ako tutola be borla sabaru ako anti awa moliye konton farso ye konton alkalo farso moliye konton abarika almu alaye jo ye Adama Barrow fasa almu alaye alfasa
MPP ci kanam rek MPP ci kanam rek Bismillahirrahmanirrahim. Mbe kafo la dinke mo be kontona menketa ajaratu Sadio Mbalom Baro ala fans club menketa president la nomonyoti alkalo akabe alkalba kontona alkalo haja Fatou Sow ako alkalba haja Fatou Sow wolen kinan ako wole akinan because afongo baloma hasabak ako afongo baloma ndi ala bake baro kanunte ba ako baro kanunte ba ni aja afongo mamma be jang ako ni aja afongo mamma be jang bala hasabal yaale abalo man kendi abake yo bari atoya la konsi kafo mol be konto aw kamala atoya la ayakina la kafo dingo be konto katani hawa bala ketani hawa bala
awa ba faraton kolem ako hawa ba faranto kolom ada bambanta bake aka bambanta bake farato NPP la koto aka bambam bake MPP la koto nata fana ngam fango bari muso tarajang ako kabra fango nata ya fango bari muso tarajang menkata aja binta batabali sabal menkata haja binta sabalti bari muso le bari muso konotole a bari muso lam a bari muso konotolam siolente si farato ako siolate si farato bari natele wuluta anatele wuluta adu atela barola koto motate nyinin kala ako barola koto motate nyinin kala kadu biring NPP mallo kabri MPP mallo momo nata MPP ngamre yate tarajele momo inata MPP yate tarajele fatso fana ako abe president tentula bake ako alikalo fatso akabe president aba tentuna aba jayila ako president kamuluna bota faratole ako president akamuluna na bota farato janne akamuluna faratole tamu Gambia mansa kundati ako amununta farato tamu Gambia mansa kundati bari president Barola vice president ako president Barola vice president faraton kolom president Baro barindin konoto president Baro barindin konoto o fana be sirin farato o fana be sirin farato ka Amar Sane honorable Amar Sane woto farato mu president Baro yale ako farato president Baro yalamu adun ay ku jamale fanam bankendi jang danta ni lopitano la hanna danta lopitano membe lori lopitano membe farato anyonte Gambia lopitano me alon ko ay waste treatment center soto ako lopitano me ayabe soto ay bioengineering unit soto welem dame alo be lopitan larangol ning lopitan sirangol deda dame yalan ka lopitan larangol lopitan sirangol ya bele soto je ibol deda la jele ay conference center soto woto faraton kol man fenso re si mem fo ako faraton kol alma men fenso albe men fo arama baroy lafta mem fo la faraton kol abe men fo la faraton kol ye alin kana songo baroy jamfanti ay sutiyanti ay koyinti ay finti kadu ate nyanta men bekela aya keyene anu gambian kol bele moti ako gambian ko bele moti Gambia kono sate wuli kilin sate keme saba lebe Gambia ako Gambia kono sate wuli kilin sate keme saba sate wolbe Gambia baro killing ako baro killing ay courant dundi sate wuli killing baro killing ay courant dundi sate wuli killing sate keme killing so wol dol ma soto doli fanam ma soto dol o keme fulo kono dol ma soto doli ma soto woto sai wo mansa kunda fulo men tambita ya courant dundi sate jelle kono ako mansa kunda fulo men tambita o le courant dundi sate jelle kono woto mote Gambia me ya lon ko safo barola doko man futema ako mota Gambia men salon ka foko barola doko amam futetema nimmem ba konne la rek bay mandin kol fa safo no wul sibanno wuloto barala nyinko fo so fulade katu ni ba konne barka man doko ke ni ba konne barka fo baro man doko ko kumata ito fono la de bara kuma kilim fo nyala serum ay kuma kilim fa nyala serum kabirata da mankama mol diamuta e complainol ke ako moli diamuta e complainol ke akela moy bake baroke la moy bake branata diama ako kabranata diama ako momo ebe kafo kono ako momo ebe kafo kono kana mira e ka ko menke e ka mole e ka ke fangole bari kubeto me yabara ako kubeto me yabara ani nganiola abukanukun because alale mu jorlat ako alala mu jorlat alaka bar la jo aya fonga story fay ako 10 years abe UDP ako 10 years abe UDP UDP nyaton ko famalo ako UDP ko la nyaton ko famalo barakala kodo kije akala kodo kije angani obije birin tombondiro sida ala ma tombo ako nin tombo kabirin tombondiro sida dro ala ya tombo woto dum ngalo kumo moy bake ayalo kumo moy bake lafta gammenol be sa moy lafta gammenol be sa la moy na ala tentama ya ala tentama alama alaya ala natol be timmande ala natol be timmande alama kendi ala sima ya nyaato ala keso jata kenda sima ya nyaato
pour ay ngania kendo men soto ay ngania kendo men soto Gambia Gambia dingol be asi futey bema ala barka ñina mala kumoro todi Sekou Ndiaye a barka Jatan Ndiaye alimamol tero alkalol tero mo kendol tero Jatan Ndiaye tubabul tero ñina mo kumota barka ani abula jeedo ñina ko lo ñanta kel salama ajabinta imalo nala duwale jabitima sabali sadako alo malo ajabinta sabali sadako imalo nala duwale jabitima ja fala duwale jabitima barika bina la barika bi fala la barika bila imalo no mo wala rabbi ajabita sabali ana mamaro latila Gambia mansa kelatila ledi sajo latila fadu babaro latila namu alumalo tunga malambelo edini malo ajabinta ana manni simayala simalita muduniati ajabinta sabalo ana manni jamani mela abarika ala da mansa kela tala itani mudu wuluta wulani ramatullahi wuluta imalo nala duwale jabna kono wala wala nale ajabinta barika binala la barika bila iye benta tono le asabuja tono nimbadinya ajabinta sabali kanule ne asabuja adama barala kanule mu kanule sabuja kanuni mbadia musuya alo kana musuya ke monati musule be banna wulula alo kana musuya ke monati musule be masakelu wulula alo kana musuya ke monati musule be masakelu bambula musuya kadi ajabinta sabali ala mani simayala simale tamuduniyati ala mani jamani mela sama kanule asabuja kanuni mbadinya sabal sada kol me simayala baraka bake jali bismillah babinda Oju billahi minas seytan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin tentobe manso alhamdulillahi rabbil alamin tentobe manso alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillahi jalla jalalan nga ala tentu nga kila jayi nga wulula flo tentu ngejayi nga futu ke sen tentu nga jayi nganna banko man sake tentu nga jayi alaji adama mamudu baro najuma jallo dingo na kadija dingo nga kontom fa mamudu baro dingo alhamdulillah rabbil alamin piaro mod sawo ngali konton ngal tentu ngali jayi banko president to yala mbe konton diro bondi la ngisu kungoto na boss to yala menketa kumandangoti alaji Usman Bojang chairman ba West Coast yon na siram batio memula min jamba jammeti mfang la boss as first year passing ngali konton ngani sate o alikalo konton Mamadou Sabali Binki ajaratu Fatou Sow ajabinta batabal Sabali Binki ajaratu Fatou Sow pol dati tadula janne bili ya jametilo Sabali kundani Fatou Sow len alama ala yajo ay mansa kano ay mansa fasa mfanga barin ko fela siri mbuluba bulola be mburuba la be marala menketa Sekou Ndiaye nge konton nge tentu nge jay ye adama barole kanu nge konton ila soto fengo be MPP le soto fengo be Gambia le bari anti awa menketa nyin kafo bati nga anti awa konton nga tentu nga jay nyi musola soto fengo abe MPP digol le nono galonolu bina futolu bina fengo fennate bulo kanyanta fe MPP nyaton ko be menta sa sambaji oto nga konto nga tentu nga jayi alhamdulillah rabbil alamin tento be manso alaji adama mamudu baro naju majallo di wona kadijatu dingo mbe konto ndiro folo la na muske bala menketa ajaratu Fatou ba baroti linga konton akole foyata jumala dokoti wala ledi Sadio Mbalo baroti ahankan ledi Sadio nyin kafo soto nyanta soto lale bawo ledi Sadio Mbalo baro abota koto la menketa Fatou ba baroti he linga tonya fo politiko ko ning ala edia nyim fondin kew menketa Sadio Mbalo baroti
ni ko Sadio Mbalo Baro safo Alaji Keba Samate Angleterre woto Sadio Mbalo afana ya bulo kafu akela politiko kono nyim fans club po membare la lonkinto Gambia bele ya woto jatu dumbu ya nge konto nge tentu nge jaila horomoni la bunya kan nda fango digo me ya lonko mobe ya lonko dingo le Mariama Sonko nge konto nge tentu nge jayi Jallow wan ngali konto media timo ngali be konto alto latin na barol ka fintino woto kafome ka fay work for your country Yusuf Yafa anala kafumolu kafoba mun teleti fondin keolu ali yaka Yusuf Yafa la fondin ke me ya lon ko na calculin ke Gambia eta lo kum fulake tubabu du banama na ya moy ko barola be ngobe kedon doron asibula pleno la ina Yusuf Yafa le wono woto work for your country mbe karafo dila mo bela sama na diata alay tantanjali talo kunkudala membaye di wulun salon alimbe ngata Musa Suso wali alinga Musa Suso na la executive wali kabirim bi ngalun tangal dati sotola muso botanam fo Nigeria ika fa ko Mariama Tarawale ay play no jo na tanyim be la jiatan teleya ngali konto ngal tentu ngali jayi ka fo dingol Sadio Mbalo Baro fans club nta fanga bitan nene Tarawale alhamdulillah rabbil alamin nena mu dimbañi malati mbitan nen ay mola kunulong ay mola bilong nko Fatou Baro na doko Sadio Mbalo Baro na nyinke Gambia nyanta kelale aya nono le susu Baro bulu babulolu wala la nyimbu sufuloti bara lali tulofa opposition olla kuma kensa sifa be kafo bari se fengo yo bari ta fula ko Fatou Baro e kanalo president yanyi no la de ita fula ko Sadio Mbalo kanalo president yanyi no odoro ne twete bulude ye kumo sifa o sifa moy bawo ngamoy iko nyim bendindir tambila mo ba tulo bambula ko ton ngawlu bele moy bari nyamaje nimme lafta Gambia jela ilafta Gambia la kano lonna ilafta jumale la ning ale fu fengo tumbulo kono saman be Musa Suso ya ngaka fo bol konto ngeten tu ngeja isate alika alo to yala menketa ajara tu Fatou Sowti binta sabali binki modu sabali binki ram sabali binki musalu farato nga kiyamano la diamo moy la de kiyaman keta ni nyongo siata fondin kewlu kono wallahi la jino to ndese dum da jonkon kono ngando ngatin sang ila do ko senata Piaro Motsaw alama ala yali jo Adama Jara be bengo to jang ni amoy Adama Jara isafo Omar Kamara isafo maire Baro Dakar wallahi mo lafta Gambia lale woto mbitam fela nata sunna la jang ila do ko nyinyata ila Baro nyinyata ila kuma kan bete ata bari la jalo man kana sorono bawo ko yaay bu mute yaay becek lay dox ñi di ko gis yaay bu mutu ñaar gudi lay dox xaji di ko bow waaw yow ya awa yow nekulo yaay buy dox gudi yow becek ngay dox ñi di la gis waaye dama ne ku yey sanhal la sato ñu wax borom waaw opposition yi yaxula nañ yaxeet sabali dañ yaxula yaxeet waaye nag yàlla baax na su fekkee du may lekkuñ yàlla bon Adama Baro dina win assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala baraka nkaye ko men tuta kumota wala mu nyinti ajabinta batabali sabali marena na pabu nice honorable canton ti marena barodorong fafau ala baraka mo jannin kata fayo nungalon ko bualte ala do mon billahi la jinoto nen mo bualle man ala do mon woto alaji Adama Baro be tambilal ala baraka inshallah rabbi ntol buka kuma fo ni di yala ko nen ala sonta nim bual man ala do ala me kana do ma wono fo jama e ko ye sabari barika bina la barika bila barika bi fala la barika bila muso soni odi mote tinyala mume nene wo Tarawale nene Tarawale diko ni fanyame nene
menene ma di ko nyame di ko ni fa nyame ala soni mo so de kilindi ala yenene so de ni nyala